Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kador bar shnong kse pendeng kalalum yakipat ba nong shong shnong hakan rotrik ubenai jemang arhaja apusan hakapor khar arbaje ban penpau ka jingkemen shakipat ba halor ka jing yo pediang ya kasurok PMGSY hakan ni ka shnong kabayat ling baru na ka shnong pomura bat moring keneng hakan ni ka sni ladan ringkat lang UMLA uba heaving stone kharparan lembat kisordar jong ka moring keneng kse pendeng bat pomura haringkat kajing dan ringkat lem u executive engineer ka PWD PMGSY ringkat bagi armut ki assistant engineer ha kani kasni u sordar ulapan pau kajing songu balayo ban pen urlong ya kani kasurok ula ai kajing khublei ya ki engineer ka tanat badi khmi ya ki surok bat ki sordar ki hindru tli ki shnong ki bala bot dien ya kani ka kam na keleng u sordar mauring keneng ula ai khublei kerpang ya MLA ka 13 mauring keneng uba heaving stone baulala ban pendep shibun ki kam tang ha ki ni ki khindat snem baula long kom UMLA haba ai jingkran ha kani ka singi UMLA ula pen pau baswa ban job bat marsen job ya ka election ula bot dien bha ya ki ni ki surok hakse pendeng mauyong sung bat ring saw bat ulara ru ya gani kamat haka budget session jong ubenai leber ar haja apulai bat ulatho kashithi ban leje kendo yo simbut menteri rangba uba prestun tinsong halor kini kisurok ulapan paru ya kajing songu ya ka sarkar pedeng ki engineer jong ka PWD PMGSY ki sordar ki hindut ligishnong ki blabut din lem ya gani ka kam ban yo khat yo so kajing job na kelang ki pat ba kilakular ban ai ka jingkershan ka pura ya u contractor ban pentrei ya kani ka kam halor baro ki benta bar kilapan pau ka jing song komen ba kilala ban yo ya kasurok ka babha ha kashnong ka jongki hagani ka janmit ha ka bagin yo ban yulum lang hagani ka madan football shnong na ka benta ka kam jong ka shnong ka thau ka jongi ti hagani ka puar ka bamenta na ka liang jong ausada shnong ngai khublei bang apyas ngo bha kerpang naga benta jong thi ki pajba nong shong shnong kin thei bat chenrang ki bala pediang ya kaching parta shnong bada ga juga por ya kaching khat changi kum kinai lam shnong syaga ni ga jingyalang pajba ka balong menta ka sngi hangne hamadan football shnong ai khuble bang apdiang sngi bhai phi baro kin thei bat chenrang syaga ni ga jingyalang ga jangi haga ni ga janmit ka ba menta hoj wata pediang ga ching kunthut jong ka mariang henry phimshem la penwet ya pi ya kaban poilang syakini ke jingyalang henry da kaban sim ke bas ngukya pila ya poilang syakini ke jingyalang ban yo snow ya ke jik pensyai na kini ki breu ki bawan hakini ke por ke bamenta lagade nagaliang jong ka office lagade nagaliang jong lokal MLA bat na kaliang jong kontraktor bat ha juga por nagaliang jong ki sadar ki baydon markhap bar kini ke shnong ke jongi ya hakini ke por ke bamenta ngamla ru khlem dapdiang snubha nengkong ya isadar jong kasnong pomura iblaya dan rengkat batngi hakane kajing elang gabamenta blay kerku yipi kajing don kajing pi kal aimen sim lese ya kene kajing elang gajongi hakane gapor gabamenta ai kublay pangapdiang snubha ya isadar namorun keneng isadar petar iblaya dan lang batngi hakane gapor gabamenta ai kublay pangapdiang snubha nagabenta ikontraktor iba happen borlang mukim i balaydon batngi hagani ga janmit ka bamenta ai khublei ya i engineer bat astan engineer nagaliang jong office ki balaydon lang hangni hadu laingut ki banyo ban pensyai haga jingi dei bat kani ka jingi lang pajba hagani ga shnong ga jongi ai khublei kerpang nagabenta i local MLA jongi isar having stone kharpran i baladan rengkat bat i apply ka puar ka bakador ka jongi banyo dan lang batngi hagani ga janmit ka bamenta bakadu ngai khublei kerpang yoki baro ki bawan sane ki bekenthop nadu ki parlak ki parajar ki rorong ba ki bawan nang tay na mor keneng lene ki badan ya ki mensim ban yadan kat bagi sadar ki chengki ban ga cukup por ya ki member snong ki blai dan lang batngi ha gani ga por ya ka ban sakhi ya gani ga jingilang paj ba ha gani ga janmit ka ba menta klem de pen slam ya gani ga por ka ba menta ka program ka ba hakwa ya ka ban pentip paj ba asapi ka long kumne ka program ka banengkong galong ha ka bangin yo ya ka pendeng ban pendeng sentiu ya kini ki invitees ki jongi ha kini ka jingyalang nangta ka ba nengkong ngin yo ya ka jingkren na i kontraktor i ba happen borlang mukim nangta bot sa isadar pemura bot sa isadar na maurung keneng nangta bot sa ka jingkren na i engineer isar is imyong
bahagian nang tang nginyo ya kajing kren na i lokal MLA bahagian nang tang nginyo pat kajing kren le sila dadan na pedang jang piki pai ba ki bakwa ban keli jing keli lene ban ai jing kren kendet ken site ha kajing idai ba kani kajing lang bahagian kata nginyo pat ya ka vote of thanks lene kata ka jing kren ai kublai ha ka bakut jang kani ka meeting kata kani ka program ha kani ka janmit ka bamanta ya ha kani ka por ka bamanta ngas ngau ban khot ya kini ki samla nasional jengi bagin yo banwan sakmat hakaban pendeng sentiu nengkong nagabanta i local MLA ge jengi kat tumi thap tilang hagane ge janmit kabanta ikhe ru ki sodar kisnubha banjeng or na pemurah mungkin ai kajing fakti ke bejam Ibu Tribun ba kam hupo konsumsi tang hirit por hijilong MLA jong i la Tribun ba kam lam ta garoi ka pa snong ka thau bat ka than hibro ko we ke flexibon ki jingnon lang chupe ne ka por kalong ju ai mesim tingi ki noi lam snong kumchu ki pai ba jong ne ka dong ka than hibro ko we ang ta ki engineer ku dalang hane ka por iba simyong iba ide porlok li thu i thau ba la du por bo menchwa kalong bostanat i kendo biang hane ka por bo menta iba la chutrei borba haji benta bo fair iba la bat hikam naduk tourism bat kiwe ki kam ba iban bon ba ki projek ke ba ila penyak cikmat bat ngistonat ba kene ke puar bomenta ila la berporlong projek kepada puak mon kneng mau yong sung niyo e gejuk surok nang ta ke PMG aswai mon kneng duk set pendeng niyo kene ke surok PMG aswai puak jilong di ikut engineer bat kiwe ke engineer ki ba mensua ki berpengkre ik plan estimate na kota porlong kene ke surok ke gejing kublai bat kubrong ko bakhau kelek ika office ka ba tristom nagam taban penurlong gini ka cing angnut ju ba apala siam ba te kontraktor di berlang hane ko por ba pene borlang mukhim ibala idan menta kum ka senjuk ciki salar drobar snong rotlek drobar snong ka bang citre na ko por ibala cu persang benwa diklat kente kumno ban nginun penurlong gini ko surok hane ka snong pendeng bat katai kumuyong sung re stonat ling ba citre stom lang cung baro hane ko por bomenta naduk kinong mikmat pai ba naduk kinelam snong ki engineer paro khait ke degi snok telang ilala berporlong ngene ka jing angnut ka sliam ba te hane por bomta ngemla ban kem ai kublai phei pai ba boro khait lese kane ro degi jing trelang ku jong phei sia kamde ya tangi kinelam kade jing trelang ku jong phei ba jing trelang ku jong phei kalong pil ai ki jing pershan te gamon te gading nagam ta kinelam snong ba kataro kade gawe ka benta ka bangilala porlong ngene ki jing angnut ka sliam ba te kiwi kinoyelam ki badan ki bon mi kmat apok kesnong jingi ke step membar sung kolden anta ki porok jingi ba syampang astan sepri ki drobar snong nanta ba kiwi kirong ba kabang la ba sekreteng lut ki badan lang hane ko por ba te phei kilong kumi kilong pa ki samla ki badan apok hane kesnong ki bra pelai ki hane por nakam ta kane cilang ko badan tam tamar bunsin yimjiyo kane jilang abang sedang i kano no kam syabang sedang apok snong pa thau kani di nuksa ko bhatam bilang ong nuksa bhatam namar bunsin ye bahabi sedang e kanu project ai semua bagdan cipruet ai semua dan kecing khang ai semua badan kecing ong ba om shai bom sutu anda latre ke kam bon kecing ya kimi namar bila syabang sedang e kam nimji yo kecing penshai kecing sutu kani kesim ko wanano kalong kumno kaya kecing tumu kani di nuksa ko bhatam na nei sikmat se hakino lagi project hibuan posnong shobungin sedang dan kam swa kata bu ong sautali kipi in hapon petrekam kat pi buneng kong kalong pinshai pi ba ar pusutu nang ta pi wa lai pentip nang ta bat bosaulong petrekam jadi ya ikini gibenta se bun pa ba se usa shai sutu kay gitmu jigno surok kumnon petreka hakono korkom petreka tele se na sikmat la ngela yo kini jelang try pada kijing ya di bami ak jing rekam la se ngisuk ni pembait among ba jing rekam ko surok kalau ko besuk ndalo rekam kijing ya ko bun ini lam snong ken mi an ha pembait ka jing ya ko tokkor numyo patresuk
ngala sedang man lur gitu ke GCB mi kimen ong kanai nala kambiang ngane kerok san kliam utu ulum long kau kan mi ina ta kadau kanai gusrok mong gusto bobon ko benta kaya nata ko mo rukna kala tangin ong ban sue baik bakari gusrok pendeng la mi ya aku mo rukna kamut sudah sependeng hapuni kan ong pet kanai kita ka hap mo rukna don gibro punwet omlong ban mai tang siput arpot ngle umno Yang mana kita gini ki perlok nak ki wei pakai serong ki bam madwan sutu ikitin serong ikan ikitin berian mah. Jadi kalau siap ngaso, hei mai ka jengu yo play pelari sumaringi ni kumbangilong, but pring kecing slap hajar mendapat layo ka siwa pengat, dengan ikut play yang isordar, jong sepengdeng berkemcu bapen mukim kepala kot subhaya ngabendon lagi ka program mentaka singi. Aku belajar engineer jong prodi PMC Swai, iba kentu kumcu iba pariat kenyasan engineer beran rapor, kira masyarakat kisah jong mor peneng iba Peter Lawai, kisah jong sepengdeng asong kan ika pemurah, hentam kisah jong sepengdeng, kumcu kena dalam serang beran rapor iba piwai, kumcu kim nomor kibaya telang marga nak pos kepor, kamtam, ipisa barak ki konsep strong jong sepengdeng. Jika tip hiba mix sen kong wanang ni mak pos kepong cuan. But handing on taksi katau kalau melakot subha di sodar, bapane kontraktor. Jika ikulai kinang kan berak sekemat. Mereka ni kepadai, pakam tam cingkren jong sodar jong ka wanukren baputar. Barikan ni sisa. But lagi juga kumni mikhan antara asdam, lalong mikhat jong ka wanukren. Konsistensi dengan presitom, dengan pos kepor. Pat ia kini ngasukman sibun. Abalong kumta na mikmat ngala presamun putdin. Ngai kuplay kini kelong suam sual kipa haswa junga. Ini sordal. Dalam sidang kipla stang ban lur kini ka kamu kini ka cinglur kipa abha. Bat kilay stang banya stang mo. Bat tekter kepala lai kendu kini engineer. Bat kam na stang. Ngai Ikaw juga hadiin bang na long mikfat ngarang budin namarang itray kichu kathaw ini di kwa surok namalang bodlum chonga may kapal kisang kathaw but ang juga mikfat sim kya ba ya ka budin tikunta hakui ka singisam ka fly ngay kando yu kichi mister but nga kanch pagin surok na kano sabli kining sapongdeng kisin ka playmat ar fly ka first session ngayon pan race kanay Bat naglaw tipis yung mistar ng lakbalar. Yang benar. Perkata kita kicing budin juga nakpos kapor na to aplikasyon sa secret engineer. Kalau kendo ng engineer sa PMGS may ibagat to sa mga kapor na kendo babagat to. Dengan budin ngakali pertaw. Kumno status sa kanyang project. Dahil kong akubay, jay kini eksodar ke belastang nekam, ilang juga kumno mikrat atau kitsi perkata budin. Bat nakpos kapor na ikan tu ikan engineer dia kapan beli perkau, kamu tolong kaman gini project. But nukang siap ay kubay, yang sekarang dia sanction. Langba ke Ministry of Road, PMGS may kabay sanction ni gini ka project ni po sepungdeng apa monsun.